kube nama chairperson ya forum imfundisi Zitha Dichuti imfundisi Nwayila general secretary mina batsalana lonkulu mina Dichuti ya mina pastor Musa Machevele treasurer pastor Mdluli la se ritreka ndhawu Zitha hileri la ku xibela tindleveni vafundhisi va ri va kombela ku hi tirhisana vafundhisi munhu loko a ri na nkosi a nga yimi nga ku nkosi wa yena wa ri yexe nkosi wa tiko hi tirha hinkwenu leswo vafundhisi va kereke ya Doki Church va ta va na nkosi va tshama ku ri vona so va ra swa ha laveki vafundhisi hinkwenu fika hi xaxamela laha etafuleni hinkwenu i ndhawu Zitha vulaka sweswo a nge amen a ku na ku kereke ya mina a yi tirhisana na van'wana na allergy a yi heli rashi yaleyo munhu a ya ka Mhlava a ya kuma Khalamani yi suka a kumana na vanhu van'wana a nge amen hey swi ta tika ngopfu sweswi yi khenteni yaleko hey va ri swi ta tika ngopfu sweswi a yi xiki jeni va ri swi ta tika ngopfu swi ta tika ngopfu a swi ta tika ngopfu ene nchumu lowu nga ta wu endla nchumu lowu nga ta wu endla kusuka sweswi nchumu lowu nga ta wu endla kusuka sweswi loko kereke yi ri na nkosi i Mbuti Church yi pfuli Monday Tuesday ku nghena kereke yin'wana Wednesday ku nghena kereke yin'wana wa mune ku nghena kereke yin'wana wa ku tlhanu vita khoma ntirho wa wena hlilahla leswo hi ta ba matsanya ku